namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course ta khelo la hosi ngomisa the post na mahungu ya kahle swinene, and then from there hi nghenela vumenemene vhele ta khelo la hi gagaxlo hi nga ta hi khi n'wi linka advocate Makiza, and then makumu of course ta hi khi hetelela hi NC. So ka simple force ra 12 July no fika hlamula hi live ka hosi ngomisa the post page ra yena laha ku ri on swinene. So I have learned this video clip, I think that there's a lay hi twa hi ku ka Mr Post a ku yini kwalawa lexi foni se xi karhele hileswo swi vuyele a hi tirheni ne na inkavi ya me yi vuyile kaya. Inkavi ya me yi vuyile kaya madoda, yi pfuni ku sevenza nayo a sebenzeni madoda. The artist a xaveni leswi hi ta wisa ku lwela tigigi vana timbili to biha, investor hi xava leswi swi kota ku hi fakela mali ya kahle, lexi hi kota ku ndla xin'wana na xin'wana loko yi ri na xona a swi swo tlanga a ku tlangiwi la. Hi leswo madali, hi leswo leswi hayi nga khi vula tani very congratulations to hosi ngomisa the post ku va a xave nani tiraka kwalano water tank. I think the safest thing ingaku congratulations to him for expanding the track nto no nga ku ri leya khale hi nga yo vekeriwa yena thangi la henhla hi ku twisisa ka but still hayi congratulations to him n'wi bela mandla. Yeah, ni vulavula na ti-artist a xaveni lexi loko xava lexi se zama na mabusiness man'wani swi va swi ri kahle ngopfu. I nge heti na loko nga rhambiwangi gigini a problem ni, hambi i rhambiwile gigini hambi a rhambiwangi gigini a problem ni, tshama swi yo yevela hi leswo a fonixambe yi finisha mara kona majamu ne ti-artist a hi tirheni hi leswo swi vuyele ka tika n'wana bava ka hayi leswo hayi vulavuleni hosi ngomisa the post mhaka hani dio aza ha wasta much time nga hi kha hi vula tani very congratulations to him very ku va a xaveni water tank or ku va a transforme tiraka yena leya khale ntwini ku nga ku ri yona hi leswo ti-artist as you can see kwalano hayi ba mandla vuyelela hosi ngomisa the post i tlhela komisa aspect yin'wana Mr Post landeni la a tlhariheni endleni ni mabusiness swa va-artist swa hela ta nghena ti-fashion ti huma ku nghena tin'wana ti-artist hi leswo swi ku yivela tukulu wa Jehova na Sathane yin'wana hi kha hi ku hoza October ta va ti kha ti vuya swinene ma ni tiva musi ya ku na marito lama nga komisa ya fashion laha Mr Post. So i munhu loyi a kha swi twisisa swilo leswi ku at times it does happen. For example sweswi hi xi vona ku fika ku nghena ma 2K you never know, nga kuma ku vheta ku va ku nghene vona as in nga swi vula ka yin'wana ya ti-vlogs ku ma swi va swi hetelela swi humelerile and stuff like that ma yona mhaka leyiwa. Yeah, even then very sick ya ka Gagashi loyi hi nga ta kha hi n'wi linka very na advocate Makiza. I think before hi nkoka yona hi ngo vheta hi tlanga live video ya kona leyi a nga hi endla very na hina Gagashi ka siku ri namuntlha laha nga fika kombisa marito lawa. You can assess. Ni vona n'wana va kha va assessa na ti-video ta va Bliss Boy vakhalabye va karhi yi xota yini video ya Bliss Boy yi xota yini a swi bihi na wengo ya xa xibelani mbarisa mhana we va teka video va posta la ka YouTube swi vula ku solasela swa swihlangi nonsense. Loko ki solasela swa munhu loko twi nga ku swi xota yini wa ya i fika u orise munhu wa ya xa xibelani va kole va maxelo va mani tla ku xibelani mi endla swa ya teka xibelani la i teka video ya xibelani va mbarisa u ledi la i teka video yi chela ka YouTube yi watcha loko ku ri we ya ku hlupha. Stop hating for no apparent reason. Stop hatred ku sola swi nge pfuni nchumu. Munhu i try va la nga tirha koho loko hi twi nga ku la ku pfuna swin'wanyana fambi ya humesa mali ku fambi ya ndla so loko ni track down mhaka leyi ni kuma ku hayi mhaka leyi sukela ka advocate la hinkwenu ha yi tiva very ni advocate ya inani Dr Thomas Chauke. So ka ha kuma music video ya Bliss Boy sure ku van'wana se mi kha mi voneni ku le ku tirheni kahle already le ka ti 8,000 views. So mi kuma ku laha ka ndzi ka music video very
a ku na swa xibelani mara in overall we can see ku the attire vanhu ya ndava va mbari ni attire leyi fambaka nyana hi line ya Xitsonga yi va yi ri modernized as you can see ku a yi komisiwini nyana swi nga xi 2K hi swi twisisa ku vo Master T in overall and stuff like that. So Makhiza, after that music video, of course, if you can this post line, I have just viewed Bliss Boy's new music video and I have my reservations. We understand that Shigaza music is changing and we love the Shigaza Shama 2000. However, okay, making a Gaza music video without Shiberan is a red flag for me. It's like taking out the sugar out of juice. Is it still juice? Of course, I figure comes a and then it hits a statement lying of I still insist. The Tsonga music Wama 2K is very good. I also dance to it, and my favorite is Bliss Boy and then Sam Free. However, you can't divorce Shibelan from Shigaza or else name it another genre. You also can't divorce Maskanda music from their traditional whatever does dance. Okay. For as long you still say Shigaza, whether Shama 2K or 3000, Shibelan is our pride and we are known by it. It defines the music wa Shigaza. Of course, you can forget that. So I don't need track of Magan and Shun with Yiteka and Angor Sunga Gagasha reference. Previously, I know if can go in lawyer room, if like a Takum to Sokabe in video. It's a my reference before. And took the line Kungakuna is 3 car and stuff like that. So I'm gonna in at the point to car, in at the point to car, but I don't really 2K Mara. It's a bit complicated. Marani music video lo wimbo Xitsonga and it bit ta Xitsonga. I don't really necessarily see it as a huge issue kuva ngana xibelani lani. A ni voni issue ya swona muso. Papa phena yi cina na swibelani la. Kokwana ya ku ri disco, it's fine. It's fine. Comment down below. I think it's a bit complicated, but mina ku hi side ra mina since la va yimbele Xitsonga, it bit ta Xitsonga, I don't see any issue kuva nga va na xibelani ka track ya va Bliss Boy. Ani vone kha yi support mhaka leya Shoma Jozi kana Shoma Jozi a swi modernize na yena kha tirhisa xibelani lexo koma lexiya, but since at least guys mina ni twa swi nga vangi bad since la vele attire ya vasisata ku ri liya ya hina Vatsonga, so a ni vona ku ri much of an issue ngopfu swi modernize ni swi va xigaza xa ma 2K leswo. And then very khiyetela yini si na mahungu ya kahle swinene about him na mahungu ya kahle swinene. As you can see look at YouTube all of guys scroll life ka kuma ko yini si where is that song ro ka ri nga humanga man ro ka ri nga humeki teka his songs reach 80 million views on YouTube. Makata swinene nga vula tani ku congratulations to him. A ni nga hala ku ti pfula ngopfu tinsimu leto swi fa swi nyika problem nkarhi wun'wana hinkwenu ha ri tiva na ha ri tiva. Leswo hayi bini 8 million views hayi representing a ni vona ku na xibelani okay no yenda ambale xibelani hayi yona yi na point yo karhi inani Makhiza koko at the same time a ni vona swi ve rhongo ngopfu hi ku at least beat ta hina, so hala ka hina se swa twisiseka loko ri va ku ve xibelani hala hikuva na mi kuma ku this sound ku nga ri ya Xitsonga or Xigaza, se hala i Xigaza straight and va yimbele Xigaza ma yi twisisanyana hi leswo loko ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Gaza yi ta vona hi mina, Afrika-Dzonga yi ta vona hi mina, yo ta vona hi mina.